tutu e pati ara upu nei taia. Mātou te whaaloalo i teimi. Fola i lawa fionga. Anga o le a fionga o le sulu le o mātou vahe. Mare mala malama i o mātou wala. O lawa fionga o le mea ai moni lea. Ia vi ia oe. Ia iei se nganga e sitia. E a whainga. E whamalo sia. I lau puri nei taia. Ma lue mailo manganga le tu. Ia tofu i mātou ma whamanianga mai ate oe. In the name of Jesus. And everyone say, Amen. Lala mai lalo. Mungumoa na whafta yatu. Ili nei ava noa. Sa iei lo u. Manatu. O te alu e whaile. Se matou lotu ma le apostol. Ma la vina ma le whanau. Ia au uloa. Whaftai atu i le tatu te teifonu. Nusila au. Mane manatu atu. Mala au atu tua ma whairoai. Le foi toa taunu mai. Sa umanatu a e le taunu launga le tai au nei. O le ape o le ekalesia mangele te miuma te saua i au kilani. O le kru ekalesia le o te saumu launga. O whapela i o le to afo i mai le sunga a leuni. Sa to e sea ma le kalesia. Ia o le teimiane i o le sali i tauna raunga ia. A pe ona sau nofo. Ua fia au to i taunu umailon a inga mon. Amen. Toi baba ia tu si ana whanau. Sing sang fia mai e o mai. Tapua. Ia, ia le tua. Ia le ua mawani ne ia manoa o te tua i numole. Sili ese o le tua ma tos. Whanau o le tua ma nana i kalesia. Se o le vinga e toi whafo i le tua o whaifoisi leva tatou te le toi mafuta. Ia e ia le tua. Il tai au nei. O le atatou sabali vali le upo le tua. A su e lau kuspaia. A wangi koe kapungia. Puni mta i mai mele te ua. Wa misi au. O le tulangal na. O le atatou sabali vali ma baba ai le upo le tua. Wala umele la fai ol fa mala marama tu le tua ya we la su ela la tu spaia ile lua al colnito e lima a lona fai upu e se fulu malefitu ile lu futas ya o onga loto ia o taua u ia ia fa to a una ngona ya u ia waleva no fai taua ai le mana a o lea fato a o mana ia lewa amata no lau mai e fa mala mai ni si pe o ai mai se mato matutua pe o le e a ma o ka ngano me o ola le o le tua ia o ngafenkanga na cryptid no kongo kaika ola e wingo ni mangai me ya la titilo ai fa palangi ele fai fo inga ko koyo esi ai fa palangi la ngole ka ku fanga u ola ngi ka ko ke ku ola fa palangi ko e kalisia they gonna lost they gonna lost our interest to come to church leo ia mau mat ko ma ka ku makua fai fo ele la ngang e ke ngangu ngwale le amen sa foi ma ko ele ngi be ape ola ngang ele ngi be ape ai fa be ape e oi amen ya ai leo mana
mene. Ia ia. O le nei, a whaia ia ke riso se tasi, o le tangata whauia, wa mawai le ola tuai, whauta, wa o mai le ola fo. O mea uma foi mai le atua ia, wa uma ona whaale leia e ia o i tātou. Ia te ia e ala ia Yesu Keriso, wa tu ina mai fo ia te ima tau le ngā luenga o le lelenga. O le nei, sa ia Keriso le atua, wa whaale leia e ia le lalolangi ia te ia, wa le tā ua lātou wang sala ia te i lātou. Wa ia tu ina mai fo ia te ima tau le upu o le lelenga. O le nei, o sa vali ima tau Keriso, peise i wa ai oi mai le atua ia te o tau e ala ia te mātou. Mātou te ole atu, o sui i mātou o Keriso, ia o tau le lei ma le atua. A wā o lena lei loa le angasala, na whaia o ia e le atua ma angasala, mo i tātou, ina ia avea i tātou maami o tonua le atua ia te ia. O le fe au mo oe ma, ia o lua le lei ma le atua. Amen. Reconciliation. Pei e Sauniga mai, o lo finangalo le atua, ia Paulo ma le apostolo, e longo mai tāua, ia o kou le lei ma le hua. Amen. Ngā o oe ai ke malamala mai, le lua vā ma le hua. No one else. Even us pastors, we need to make sure wa umang fale lei kako. But what's up? Le nganga Amerika. Ke lo fikau ilo male meaudi mai. What's up? A fai wa umang fale lei. What's up? Hallelujah. A ole fe au mo e le ke su mai kai au nei. E fina ngalo le atua ia lua le lei. La ke lue mai a le ki lue anga mele kua. Acha. La ke lo kausia polo inga le atua. E ke lo kausia mei e fe mai la fionga le atua. Wa ma vai le ola tuai. A ua o mai le ola. For what it means. Koe fai kau mai alve 17 va mole mole. O le nei, a whaia ia Keriso se tasi, o le tangata whauia, wa mawai le ola tuai, whauta, wa ho o mai le ola whau. E a maka al fesi. A fai. A fai. O iai se ngaka ia Keriso. O e ia Keriso. You ask the question. That to open up. The meleka karangoa. Are you in Christ? Yes. Are you really, really, really in Christ? Yes. You answer that question. In truth, from the bottom of your heart. Are you really, really, really in Christ? Yes, I am. Pesa ia ke misol ba sia sone ke ni. Ale wele ai. E ke ia la sofua. E ke ia la sofua. Are you really in Christ? Wa ma vai me toi ala me here. That's another question. You need to reason and question the word of God. Ala me yo mavai. Awo o mai le o la fo. Le o la fo. So me nga u fai ko. O le la tato sabe vali le o le tu artai au ne. To explain all this. Ke loe lua nei chali kong ya. E lua natura. There is two nature in you. The old nature
and a new nature. Ele fe alofangi la le rua lea. I'm going to prove it to you. Fe mai o afa pe ala wa ke risol ngaka fo. A fai o ya ke risol ngaka. Rongo ingor ngaka fo. Ala ala meleku. Langa la ye le fala velave. E ke le mafai, I tell you, e ke le mafai nga yalu le ola fa vau with these two nature in you. Either one of them. Lesi nature e ave o ile lo sheori. A lesi nature e ave o ile kua. A fai o ia se si o akriso. He is a new creature. Le la la ka kosava li vali mo boa. Ile nature le awa. Le nature le e ka o le sinful nature. E ka o le old nature. O le ngā kura kuai. Ka ko sa mo sa ngofoi. Sa ka ko wola mai our generation. E mo I wa lewa ngai sa mo kala le. Fai mai wow sa mo. O le kala le is a religion. The true nature, you receive Christ as your Lord and Savior. Pe on kako fai kauinga se kako wo ye. Se kako wo ye se fa mana malama. Le nature la le. O ro ye le manga o sakangi o ro o ko kongo o he ngake controllinga kaka ele uskai de uporetu. The disobedience, there is a power of Satan. He take control. Le la ka korango la ai. Il kaka le sakangi manga mie control ai oi. Ki kilo la ile. Hallelujah. Ile yoange. Oi kilo ko yoane. E valu anu fe pe fasu me fa. O tau nei lo tau tamal ti Apollo. Tau te fia fai foi me tu ina lau yai lo tau tamal. O le fasio tanga tai talu le amatanga. Ele tu lava ia le upumoni. A wa ele o tonu lava ia tai le upumoni. A tau tala ia le tala pepelo. O lana lava lea e tau talai. A wa o le pepelo lava ia. Ma le tamao le pepelo. A faia o e kala peloa. O oro ka mau sakan. According to this reading, langor ka mau pepelo. Longa winga o le old nature nga ka aro mai. Ai le new nature. Wa mavae me tuai le ka fisiti. O ala me kuai o mavae. Sa pepelo mo mo ile old nature. Awa koe fo ai kuai koe lolo parpala inga koe amai ale nei tanga pepelo a faila e faile mea ke uru loko meselia le fe aurea your father is Satan langa he is a father of lies ngara amakanga ko soro e me ngalo wa pe wa ika fo ilia ai muar ka kale e kala pepelo alanga me lai fai lara amakanga soro ai langa lela makanga luen mele ke fie fai. Amen. Hallelujah. Efeso fa. O le si o reference on mere old nature. O le Efeso fa. Alon fa upe fa. O idea yo. Efeso fa e lua. Na auto savali ia na mua. E tu sama le tu ina tu wala lolangi. E tu sama le tai o lau fai pule I le vane monimo, o le anganga lea o lo matuanga lue nei e ua whaalonga tā. Sa kako sa vali e mumu. Lai sa o lea kuspa ia.
Nga kako ngō mai ai. Sa kako la wasa solo. Ai whawhekai. Ile lea nature fau. O li o lwangu mo o levo ngā mawalurunga saka ko ka inga kako. Levo mawalurunga ngā malo sakangi. O la koe fala de lave ile kako sabat valinga. Kolonito mo luar kolonito e fa upe fa. Ua whātau soina manatu i lātou o le whātua le atua lalang nei. Ina nei pupula atu ia te i lātou le mālama lama o le tala le lei le mamalu o Keriso, o ia fo'i o le whaatusa o le atua. Ngā luenga ia le li o lalo whai. O lo whakau asoinga maka o le ka ngaka i le whakua. A o yeise si o i le whakua kara lei ma Jesu Keriso o ngalo. Ngai whakau asoi. Ngai ke wai pula ko maka le malama Keriso mal malo le kua. That's what he's doing. He blind your spirit. O le mele ngai o lai ko kongo oi. Fa fe ma enta. Ngai fa ngau mai mal sinful nature le. Nature le nga tai ai nga sauru nga create ka ko le kua in his image. O fōlinga o le atua, e paia, e mamalu, e le aise mea whaingai e le ila. A inga ua ngasalakam, o le angasala ko kasi, wa angasala umaila. That's old nature, that's old Satan. So le ala nga e whanga umaya, o ngai kukongu yawe. And I tell you, many Christians, they didn't know it's in them. Ele lofa peva met kala li sino makua o le lopo fa fe po la me ngakupu de kingi si le kama sole makua i o le lopo la me kupu de kamalo e fiwa o akue e sia wingo le lida ai kedo lai le sinful nature le natula tuainga is well alive in you unless you do something about it. Or otherwise, you come with that and you go with it. Amen. Faleng fale me o ko me foi ngai fa o ko ia fai fa ngau kai ko luam fai. Ye ko ngai o kamai. We need to teach them this nature. Oh, I tell you, a fai o ki ngaso lo uru kamai. Yo le na kula nga lai ele mana mar ka miki nga me lai fai. Praise the Lord. Ole yoange valu fa po e fa o ile nga wo uman nga wo ole failang sala maleti apolo la vaia awa wang sala ti apolo talu la matanga. O le mea lewa lea na whaalia mai ai le alo le atua. Ina ia wha umatia e ia ngā luenga le ti apolo. Le mea lea se ua ka lo whainga ia kua. Wa wa ia kua kua ino ngalo. Wa pe se vai kamaka. O le mea le nga le kawhia i le kua ngalo. E mai se i wha umakia ngā luenga. Keloa, na sausaka nge ia ngā luenga whai. Fa le au ngā ka ngā whai e kua. Ngā whai fōringa o le kua. Fa le au ngā le lalolangi ngā whai e. Al mea nga ngā mai e le kua no ngālo. Inga ia uma wha uma kia ngā luenga. Ke roli si ngā luenga ale tika ku oku ia. O le angsala. He's the only one who can. Abese le angsala ngā maui. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ioane tolu fai poe valu. Mua le Ioane tolu fai poe valu. O le whaileanga sala ma le ti apolo la vaia. A wanga sala le ti apolo talu le amatanga. O le mea lava lea na whaalia mai ai le alo le atua.
ina ia wha umatia e ia ngā luenga ti Apollo. Ia leo koe record i iwa. Hallelujah. John 5:18. O tātou loa e lea ngā sala se tasi o e whanau mai le atua. A o le ua whanau mai le atua. E tausi o ia e ia. E le tanga fo i le o loo leanga i ate ia. O e whanau e iau. O le whanau mai e le atua. E le anga sala. Ai le whai inga kango i ki Apollo. Langa ia. Le pui le e le atua lang whangau. Do you know that the promise of God? He's guide you. He's look after you. E le mwhainga kango i ki Apollo. Onga wa e whakanga inga. Onga wa e whakanga inga. Ka whainga iwe. Hallelujah. Hallelujah. O le memo muara. I le nature lea. O le nature lea, e ka'uar kuspa ia, e whapea. Me momua, the old man. O le tangata tuai. O le tangata tuai. The old self. Roma e ono whai upo e ono. Wa tātou loa le nei mea, na whaasata roina whaatasi mai ia lo tātou tangata tuai. Ina ia wha umatia ai le tino o le angasala. Ina ia le toi wha polonga ina i tātou i le angasala. Ua wha sata roina. Ke roa, ngā ulkeiminga i saua i le kongo whaarukanga. Ngā ave Yesu rau, wha sa kauro whakasi moe. Lou kangaka kuai. Hallelujah. The old man. Ua tātou loa le nei mea. Ua wha sata roina wha tasi ma ia tātou tangata tuai ina ia wha umatia ai le tino o le angasala ina le toi wha polonga inai o le mea le o le polonga i kanga kauma le polonga i kanga kauma roa i lau kerisiango ke ia wha meu kako sa loko o le kele i o kangakare i lalo le angasala le o polonga ai. A e mawhauwhau, ua uma whasalo koe. Ngā ruenga ngā Yesu sawa Yesu e wha. Whasalo koe i aungi koe polonga oe. A whaia lao e polonga. E le si folo le kua, o le folo oe. O le folo oe. Ua uma whasalo koe. Amen. Hallelujah. Efeso e whawhai po e lua. Ina ia o tautou ese le tangata tuai o loo waleanga, e tusa ma le amionga whaana mua, e tusa ma tu ina nau e whaasi se ai. Kasi ngei mea o lo makuakinga, o le kuinga ngau. O le kuinga ngau. Hallelujah. Ko ese, la le mea o ko ese. A veces, kino mai foi dai. A veces le plaue, a veces lo gofu, kakala ese. Kongilano. That's it. A veces le kanaka kuai. Kongilano kanaka kuai. Hallelujah. La kako sabe vali. E ei ofu nga wa ofu ai oi, ai kele o iro. Ma ia e ofu kanaka fou. A ese ka kuai a ola la me la fai. Hallelujah. A ese le old man. Kolose kolu fai waiva marsfulu. Au wal fetau pelpelai. Ina ua to e saina au tau le tangata tuai a toa mana mio. A ua au tau o ofu le tangata fou. O le ua whaafawina i le iloa. E whaatatau ia fōlinga i le na whaia o ia. Hallelujah. O le mea kunguanga wha mei ko ese ngaka koe. A ia whai oe, fōlinga oe, i le ngā wala au iake oe, o le ngā whaia oe.
fōringa ia Yesu. A o isi kerisiango o fōringa ia sakangi. E pupura mai e valea, e kaukala mai e valea, e savani mai e valea, e ngofo mai e valea. A o kakoua. O ofu o fou, amene. O ofu fou kakoua. So le olea ele me kakanise. Oi sorry ola ke fongi ola ke mi kakalo le ya le la ku kakola unga se o kalo. Amene. Ole fa manga ku mai ke foi ke o ke mi kakalo oi. Amene. So fai o fo. La su e po via. Sa wa se ke ngele le va ku mene ka kinga. Ba ka pe I forga me. Ole ale ya fa malulu akua fa fo ya si fa makko kaulelo fa ngai me hallelujah che fa kan wala le iva le kolose ngai kolu male fa espulu a ua o tou o ofu I le tangata fou o le ua fa fouina I le iloa le iloa le fasingo le iloa le o lou loa le lei o le nga whaia oi Amen. The knowledge o lou loa le lei o le kangaka nga whaia oi which is Jesus Christ ia e makua malama le lei a Yesu o le kangaka nga kaua Yesu anga kele o loa character o mea mawhainga whaia Yesu, ma le mission na Yesu sa whai. A o le whai mai I kolose, o lou loa le lei o le na whaia oe. Se vai wale le rest of this. I follow mai a I ka kōpia. Whātatau ia fōlinga I le na whaia o ia. I le whātatau le fōlinga o le na whaia o ia. Whaia oe. Amen. Rongo winga e ka kaunga fōlinga ka ko ia Yesu. A le nganga le ki whalonga I kele e le sau la le sau kengi fia pa ia la la le sau kengi le fia Yesu a ai se ale fia Yesu se ai lo vale ka fia Yesu ma ai se ale fia Yesu a la le fa le ka kala mal vesle mena ne fa kako sabe di vali langa kako fai kawa pass through what it means, what are you reading. That's why we need Bible studies or ko fai au or le makua kele au le songa ya o mai ele langa ile ngaka fa pepa ai kufa ku ya mako fai au ke o fo fai au ia o kilangi mangusi ma ai le maku le al mele o ke acknowledging ia le ele fa pe o break o le ai he done it all the teaching all the training is for us a fai mako fongo e kufa ku mako nous ke le nous e ke la unga ya mako kalesia o alo kilo e po le me boau before I preach them. Okay, Lord. Whatever killing ke lai ke le sosia o onga le tua le kongi fefau. So I read it and study it. Ale fo la wo foro ko ya uia. Ingai me la ngala le leila wo ile le leila ko la ko me fainga. Awa. Ya kusia pepe ni. But I like it because it put me on my toes. Kile ko fie maka ni la kapi. Kile ko fie maka ni TV. Wa ai le up. E fai mai lo lava lo ko ro. No vela ka me ai fa ai oi. Wa ore ai le up ke ma onga le up. Amen. And ke lo.
O ke le ko ia sisi me o Sauniga o ia. Nga le ora fa va. Prepare. Sauniga. A ole. Sauniga lo flight le ka Sauniga i ole. Le anu lo le fa va. Hallelujah. O fel mele i ka ko. Ole ofu fou. Ole ofu fou. O ei noa e le ofu nga ke ofu. Ko ese le ofu kwai. Ai fai le ofu fou. Ora la fou ringo le ofu. A uma fa makala ofu le o ka kukapi. Ora la fou ringo le ofu. Kirkira la ila lo le verse 11. I kusia le verse 12. I kusia nga fa man mole la sunga fai ka kusi le. Ole nei. Ia ofu au tau le lofa muti muti vale. Ole lofa muti muti vale. Or ko nga ofu le. Ya, sau. Maleanga le lei. Maleanga le lei. Male loto mawalalo. Male loto mawalalo. Maleanga malu. Maleanga malu. Male ono sai. Malo ono sai. A faia kele o mawale ono sai. E kele anga malu, e kele a ni o lelei, e kele o fuaro furea. E kele o fuaro furea. Hallelujah. Amen. O character yo lo furea. Amen. Se vai la le sibes. Fa pei o e o filifilia ele atua. O e ua pa ia ma ua alo faina. Ia fe faa pale pale ai. Ma ia fe faa mangalo ai au tau. Pe a fai uanga le ngaina se tasi e se tasi. Faa pei o na faa mangalo maile li ia te au tau. Ia faa pea fo i au tau. Lenga ko amaka i nunga le verse 9. Aua ko ke kau fe pelo ai. Aua ka ko a leo sau i le verse le. O le koi ngā ofu rea. Wai loa le leia le kua ngā bala awinga i le ofu rea. A la kua mse si ofu. E le karia oi. Po fea me ki fea loa i a langa o kera te i ofu rea. Koe kou kango kusi la longa koe alui koe study fa le ofu ia. Ia make sure ia ilo ofu. Koe so mai malesi ves. A o le alofa. E lau tua lea i nei mea uma. O le fusi lea a toa o na le lei ai. O le alofa. A le fai ni fa mangunga i. O le alofa. O le lau tua nei mea uma. Tio ke fai aku a fa kumuinga le kalesia ni le alofa o le kua. Amene. E o mai kalaka e maunu, mai kalaka e mangongi le rofa, e savani le rofa, e pupula le rofa, e kaukala le rofa. Langa e lautua i mea uma, e sini i mea uma. Amene. Hallelujah. O kua inga ofu nga, maa mionga nga le ofu lea, o kalango mai. E ke mga oia. A fai le mauso o fure ke le ofu ala nga le lua me e ko lo fure nga ya o lo sa o ku i ngi ka se fa ofu a ko oi se ma kwa fa ofu fa ku a fa ofu a ko lo fure la nga ke le character lo ofu e ke le lango lo ofu amen e ola ele nga mi finga lo ku ai ka ko ke le o ko le upole tu ele o maua ka ko fa mangianga le upole tu. Hallelujah. Praise the Lord. Yohane o yole melonga lua o le angsana. Yohane mo fai pelusulu iwa. O le tai au vai atua Yohane ia Yesu. Fauta ile tamai ma moya le atua. Na te ave sea le angsala le lalang. O le meale o le oke sin. O le angsala. Le anga sa ua ia i wange papikiso mai. Fa
Whauka e kamai mā moe le tua. Ngā ke ave sea le anga sala le. Hallelujah. Ioane walu whai perusu wha. O lea o whai atuai a te autou. E oti autou ia autou ang sala. A wā a autou lea talitonu. O au le nei o ia. O na oti lea autou ia autou ang sala. E ke oki ale ang sala pe ale karkungu. Ko o kele ka ngaka ele karkungu ia Yesu. Ia e ilo le leile whamel vese lea. E oki o kou ia o kou ang sala. O nga o kou le karkungu o ia lea. O ia lea. Hallelujah. Ko kele ka ngaka ele karkungu ia Yesu. Whaalongo I kapo inga ma I ka lesia I se o lako a o onga. A o le ka lia I, o le kwa ki lia le leile a fionga le tua. People perish because of a lack of knowledge. E whano le tangata, ona le eise poto. Hallelujah. Ai mesi kako, mai whaikau. What is mean? Pi ia le tua, amene. Hallelujah, melon tolu. The power of Satan. Act 26 verse 18. Na ruenga nga e lufurono al fai pasumal valu. Hallelujah. E fa pulina o tau mata ili liu mai ili pauriuli ili mana manama. Mai ili pule fo ia satani. Ia li liu ili atua. La tau te maua iai le faa mangaloina o anga sala. Hallelujah. E ile manga o sakami. E siri akura le ki leo le malosi o le manga. E siri akura manga nga ia oe. O la ke fea rua ia le afa pea e le se manga o ia. Hallelujah. Greater is he is in me than the one is in the world. Sili le malosi o leo I kokongu ia ke au. Lo le malosi o leo le lalangi. Amene. Ia e fai mga la kauloko. Ai whalongo kuro e vai. Wo malosi. Langa sili le malosi o leo kongu ia ke au. O a whawhika ure kulai mai. O ame uma come against you. Wala is whamoe moe. Sili le malosi o leo kongu ia ke au. Ora kalonga kalo I la poskolo. Wale se malosi, wale se uma. O maua le me olo afai ngai. Ar kala e sau ia vidiamu. Sidi malosi ole kong ya oi. Ilo el malosi le oi la langi. No weapon formed against you will prosper. Ya ise au pengai malo ya oi. Se au ke kuo I lalo. Confess the word of God. Confess the word of God. O ko makua vai se verse kauloko. You need to confess and declare the power of God, the strength of God. We are He is our strength. He is our tower. He is our deliverer. He is our Hallelujah. O ia tatou terita. O le tatou olo, tatou malua papa. A o I saufa so songa ko fufonga. Quote the word of God. Fia I ole ko falongo mai ole ko ka wa kulanga. Awa kam fai kalo o iaupu. Fa langi o vai maua lunga le langi o mbalu. E o fia ia. Ole ku fa longo mai ole ki ka wa kunga ngau. Praise scriptures. Fa nga scriptures. Amen. Hallelujah. Paulo le me ka ke mano ile ngasa. Hallelujah. The power of Satan. The body of this death. Ioane, Roma fitu fai pe lusu matolu ma lusu me fa. O loa le tū la whono ese i tino. O lo tau le tau ai le tū la whono o lo mawhau. O whaifo I au ma tangata o tau ai le tū la whono o le angasala o lo i tino. O e mana mlama I ia me kalango mai pou.
O le il kula fongo lo kingo. Wa o roar kula fongo lo kingo. Mangkua fo kala Paulo le kusinga. O mea o ke le mga fai alu ke fai. Le la wai lor ka malon melia. We o le ye loa. Langa fo kai minga Paulo la e no e ola le kula fongo. La e ola ka ke kula fongo. A le wai loa fa mai e control o le ke ngofu polonga o lo ma fau fau. That's why we need to renew our mind. Ia toe wheliua ina o tātou mawhauwhau. Wa o le kaua I o I malo o il kaua. E whai inga I fo il kaua. O lo mawhauwhau. E whai akua mea le ka le siama mea le su. A e se al mea ngai alu e o mawhauwhau. O le whai ake la unga ku ia e se al mea la kamikami mai o mawhauwhau. La ke mawhauwhau po kai vela la ukukala ngai o fale. Penga kapele a uri renga whai agei. Our mind. Amen. Le la ilo Paulo le me. E se le skula fongo le I. And that is the sinful nature. That is the old nature. O le na tula le kalango ai Paulo. Ai le ilo ar kamalo. O le vanga kupu kamalo me. Fa pena fo ioi. Me ho nga fa ka ke le ka ku. Ke le fa ko a u ya lo ka ki ngonga. Nga hepe ni a u I me. E fiu ro ki nga fe mai. Se a lui le ro, anu ke ro wa ke le ro. Ole a sa o la ka lo fa ka vale polo, le ka fa ka vale polo le fa me koi. O lo favorite nga. I'm the champion of inga yokilang. Au kalu kele loku sasa ala fai no fale moku kele au me olai. I was enjoyed because money. I'm all right with money. Ai o kele ilua o leo ke kaalo a o fa ko kia fa pe al mea malepe lo malo wai ke rola o me anga ngoi o ki a kole ai alu mai marfanga ia ke rola me ngoi ko kia o ka ho ngale o nga ke ala elisiba be nga lost love job le pas fe au mai o fa ko lu la ve le pas fe au mai o kamalo o ngal pas I think you better off. I lost my wife. I lost my wife and my children, 4 children. Where are they? They go to Australia. I need $5,000 so I can go to Australia and find them. Kamalo mai le lima fe o walu lo ya Australia. Umanile ya ngalu le pia. O ko sa ke ia le su se finge. Fekalia ia luoia. O ko sa ro pack uma me kol container walu le Samoa. Fa back to the homeland. Back to the square one to start my life. Ke lo la le start inga lo life. O sa wa walu fa fe au. Lai ke le lopo fe o ai va o ia o langa o isi o di denga o mai le YFC mo di mau mai ha. Wa sa o la fa ka ko fo I de leia o ko a maka le mai. O sa ro kalia Yesu. Amen. Fai male of fo le ya keriso. E fo linga ya Yesu. O sa wa fai fe au. Waru leia o fo sukas ka usanga o fo Amerika. A o ngai fai fa vale ala o nga. E ngangu fa ala ngo wa ya ila o. O teina ya. O sa rola ia. Eu sa ronga lui ngi Samoa. O la ku Samoa o lui ai fa pe. O kele alu ke fai fe au la lo le worship center. Se io walu mua o ke lalo vidiam. Se o kirkiro po la ale me wa la inga ko kele ngi ka ko luku ya vidiam. What is asymmetric o yai? Asymmetric o yai le dia. Se o fia lola. So le au ke fai aku ya oi. E kasi ale metric langa ya vidiam. It's the Holy Ghost.
It's the Holy Ghost. Transformation of the life of a person. You receive Christ, you receive the power of the Holy Spirit. Speak in tongue. Afai e se si ele kokala nganga se sa ku I se fa nganga we. Ai vo fiu le uri e nga ia nga le kokala ai ko o le siba yaso le ko kokala fo. You need the power of the Holy Spirit. Power le le me. Le langa o loa ia ko sa lo fa fa. O ke saula e se kar ko nga kanga kai. I kanga kai nga makalo. E se la kar ko. A le o sa mo me a ko la nga ko ko sa ko fo la lo video. O baba ai ai me e fai o. E se la ko me ai nga fai. A o sa ura fai ko me ai fai kai ai fe me o lo fia poko ia. Fe me o ke ngianga la ko a le wala wa sa o le fa sa o la nga ngalo. Wa fo ye la unga fa fie kanga. O ura le ai. You speak the truth will set you free. Amen. Kele kai kai e fa inga pe ka wol me mongi. That is the best policy. Young people, that is the best policy. You tell the truth. Nothing but the truth. And the truth will set you free. And when it sets you free, you will be freed indeed. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. E ke lola me I e kolu. O lo sa sesa ngi sakangi. Ola tu ina nau mata. Fa lia vale. Fa me au ko ke manga o me lolangi. O se manga o lolangi o le ikanga I le hua. Ai sea langa o me ia le lolangi a maka mai a makanga. Le kaiminga pa uai sakangi ma oi pa uai eva ma akamu. O me ia nga fa o ngā e sakangi. O le fa lia vale. Tu ina nau o le tino. Ma le tu ina nau mata. Kei lola o mea nga o lea nga ke whao ngai nga kaimi ngei. O whawhia ngai pa uai mea. Tempted whawhia. Ia u mama ua grace. Whawhikai o lo iei se whalitua e kakalo. E langa ngā maka ku ia e loi. Sa intercessor ia vidiamu. Sa intercessor ia Samoa. Ai sau I le worship center. Fe mai o ia o le intercessor vidiamu. Ali leo. Wo ia vidiamu e mai ni farkalo e fai ia por calamel a women's club. Ai kalango kalo fa mai e loi. Se fa ku ia grace por ala na miki. Ai ka mai miki fa mai o le intercessor vidiamu ala e fai au ia Samoa. Ia ngau mai ngau sau e rola ia I le worship center. Ia usau kapal vai. O ke sau mai Amerika. O ke ulu aku le ofisa vidiamu kongo le ofisa vidiamu malai la vinga. O va mai oi sole ofisa I. Fa ole ke sau ko ka wa ku ya ku news. Fa mai ole ha ku news. O va ole la fai poipo. Ai maka. La vinga. Fa mai sau le ia la vinga sa mai. Ia se fa mai nga se ka ua mai po ai ka mai kai. O va ko grace. E ba kwao. Fa fela mai ngi grace pai e ma para. Aua ke ofo I me ale tu e fai. Amen. Fa mai ingai kai me kele fuka si o kausanga ngo foi o mangai kai me kele ngo foi usila. Ai ko e saua ko fai po mai Samoa. O fa ku ia o pau a fo io soi fuanga le ora. E ke lo a arrange le ku se mea. E ofo ka. Fa me o ke ofo pora. Aua ke ofo. Aua ke ofo. La ngau kua le ka o le kua o fofongia. Amen. E o fofongia le kua le ka ke au ngai.
Amen. So o mea la ia ko ia e makua fai keke iai. Ku inga ngau maka. Mene o ku inga ngau. Ike lo ka lo ngau ku inga ngau. Ngā la kikiro iau kafa. O le me fa mua ya oi. Ai le fa mua le kua. A fa mua la kapi ia. Fai le meleng fai Michael Jones. Sacrifice alu ka alo le so vai aso ako. Ai le ka alo le sa. In microwave Michael Jones ile. Olha o que vai fazer o microwave le ka fa. Ka fa bebe la le u tinge ka. Avere. Ngako ke lor karanga. Or ku inga ngau. Ole sika ka ku inga ngau ke le karo o fika ka ua. Ai le ngalwa Michael Jones ia karo piki a o kirangi. Piki my little blacks. Walu le world came. Ai nga ave Michael Jones anga ko ru yang karo. Langa fai di semi final ka alo la sa. Fai le final ka alo ya sa. Ai nga ave. Asia, the favor of God. When the favor of God in your life, you have no problem. Alua au male tua oye fa sangkau mai. Oye. Amen. Praise the Lord. So mela ikut ya ala fa umarun lang. Conclusion lang. Vai verse 19. Fai kau marka verse 19 fa mon moler ka ko text. Wilo tino fo inga luenga al tino. O me fa penei o fai taanga. Le wa la alut ka ko finish la kat umal si bai. Kele iole o me ia ka un fai. Ia e ko sa fa umal si skai. Awa a fai nge me ia. E mangi ia o me ia fai. Ia e le ia. Kele. Our conclusion is like verse 19 ole luar kolnito lima non fai pues fulmare iva. Ole nei sa ia ke risole atua. Wa faale leia e ia le lalolangi ia te ia. Wa le ta ua la tau wang sala ia te ila tau. Wa tuina mai fo ia te ima tau le upu o le lenga. Saya ke riso le atua. Va elevesna. Saya ke riso le atua. Nga faale leila ia. Le mela le ngasawi le atua ia. Saya ke riso le atua. Nga maila yo Yesu. Sawe faile le leinga. Through Jesus Christ, He come to reconcile the world to Him. Ko e faale lei le kangaka wale anga ile tua. Nga faakanga ile tua nga amai ele saya ke riso le tua. Amen. Ma fau yai. Afa yakura le kua ya ke riso. Yesu sawe alu hoki. Nga finga ngalo malie Yesu sawe fai. Inga ia, what is the purpose? To reconcile. Toi faale lei. Nga faale lei ele tua mea uma. Ile verse 18. Faale lei ele tua mea uma. Ai nga faale lei ila ia le maliu. Verse 20. O le nei, o sa vali mātou o keriso. Peise iwa ai oi mai le tua ia te utou e ala ia i mātou. Mātou te ole atu. O sui mātou o keriso, ia o tau le lei ma le atua. Nga whao ngai le tua Paulo mananga ma awa apostolo. E whai ma sa vali. E whai ma ave wheau. Le alafa mai Paulo. O mako o leo mako mai. E peise i e kau mai e le kua. Paulo, o e kau iai. Ia le lei la koma le kua.
Ia le lei tangata ma le tua. Le vau ke sau e kau aku ia oe. Pe a whai ua misi e lau ai whai kau lea. E whinga ngalo le tua. Ia kako le lei ma ia. That's the God's will. What is the purpose? La le menga whinga ngalo i le kua e. Ia o le kari e isi whai la unga whamai. Se i kako o aku langi kako whisiri le kua. It's still in the book. By the verse 21. Le purpose ngā. Awa o le na le iloa le angasala. Na whaia o ia e le atua ma angasala. Mo i tātou. Ina ia ave i tātou maami o tonu o le atua. Ina ia ave i tātou maami o tonu o le atua. O le mea ngā le losi kongo le kalesia o le ami o kongo. O le mafuanga ngā fumanga o ile tua ia le lei o e ma le kua. Ina ia whai tātou maami o tonu o le atua. Whai au maami o tonu o le atua. Whai ko inga maami o tonu o le atua. Whai fia kongo maami o tonu o le atua. Whai le kalesia koa maami o tonu o le atua. That is the purpose. That is the purpose. Le menga mga o ile kua. Kako ke le lei mga kauma. Hallelujah. Hallelujah. O ke whea ku iawe. O merika ku au. O lava le dau. O le whina ngalo ngā le kua. A whaia ke lo o whaia le ame kou. You're not going to get anywhere. O le maro le tua le na me ai me imu. A le a? A mi o tonu. File mu. Ma le a? Ori le ngā kapaia. That's the kingdom of God. A whina ngalo ngā le kua. Ia mi o kongu na whangau. Ia ma a mi o kongu koe. E sao ala wa mio. Sao ala be o fai. E fa ku muro pe pa, fa ku se. Te sini mai ke lo na be fai. A wanu le se me sa pinta. Te fa ku le tua. Se fa ko mole a o yo ki kama fai a fai a mio. A wange te sini mai ka hakare e tapi. Se mea o ke loa o ke pepera. Wai kai mea i tawi mure e loa le tufu. Whakaua. Awa e whakamama te mea o ke pepera. Te sau ni lei a e te kai a whesini mai whesini ke loa. O le kele o reference ma kaka o le karis. E o abe o isi kakai nei o kuia. Ai o abe o la ko falo alu ya tu wa no le ya tu e fai le tabi fai le reference porque ele lá o kan ka ife ne e a ka o la no ko ka ka fa o que le no le kan ka a pawa le no que el pawa ne e que fai kamo haya ka kamo haya ai baba ile ada kuni ada kuni ai ada ki ya wa ola la kala fe o kele o pe fe ga do mali e ke o fe ko fe ga do mali e so branga ka duas la ko so ke ga fa wa me o fa ka ko hai can you know how good he is or how bad he is? I might be lying to you, and you hire them, and so he's lying. Amen. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Fapale, falai, aule tu kaku pesen. Ora kuisa o wa baka ko por pesen. Falai, aule tu. Ya la tuna tu sunga ale. Na ko e fasa sa o ngisi me o se. Wa uya ngale kasuora wala e fala le.
Hallelujah. Glory, glory, glory. Oi alela bakule bala alise. Vagalisa kalimaya. Lela batule, lela fayelewi bala. Phải lại chú lại mình để theo phải là nó lúc mà lên chùa đây là một sự về đây rồi ai lúc mà lên chùa lên để theo bây giờ thôi phổ linh cái ya thấy còn đâu là nó úp lắm mà phải vậy so na fa bai luka suma fa fast food maliva yo to fa tali si fa ofuina o to le mana melwa winga lo puler fa ofuina lo no winga ya ofu o falling ya keriso e fa no longo le ha ile ne tayao foi fala longo mai ai nga luanga tupito le na fio mai keriso se e toi fa le ta to male tu o la ngona le mfai on fa mtalaina pe ha ono lu le mal tangata na lu fe ss ai na fa le ta to keriso yesu na malie inalo tama ya te oe o ingana lele ya itaua ona mena fai keriso me ole na le lo le sala wa fai o ia mang sala ola sala le itaua na fai ai o ia mang sala ina ya ve ta to ma me tonu le tu le sta to wa me tonu ole me tonu keriso le o ta to wa me tonu ai awa ya faya le lenga mo tato mo tato tama elenga mo le worship center le lalo langi uma so se ise fatu tua ya te
tali tono inga luenga na whaia keriso. Te talai lewa noa. Awa ule leile la rolangi o na o ie tau tas. E vea ina mo I tātou le nei tai au. Au tō usuina le tali o le nei pese. Sa wā oe. Sa wā te tūluma I. O lau sau te whawhetai a te ia. O nao le linga le wai a whaia. Talo whai oe leo la nao. A su mai masi o ni mai a te ia. O lo si a tūlo o li. O le nao a whamia o. Si a tātou whamana mai a te ia. Sau ni la nao o na talo whamana o ria a te oe. O lau tauranga I mori a te ia. O nao mea na whaia ka riso ia. Tu mato lima ya te oe. A wai lei se si tu sama oe. You alone. Na e lewa ai o mato wanga sala. Na tu uma mato wanga sala I tono lo walo. A wale le inga lea o mato iai nei. Whaftai le tua. Whanau nau o la maa loto o lau whanau. E fia sa o loto. I mea uma ia na matou talanoa I nei taia. O mea o lo polonga I matou. Ai matou te leiloa. Ua uma na e whaiale le leiloa. Ua uma na e avesea. Pe o lau upu. People perish the lack of knowledge. O ia nei loa leo matou ia te oe ke riso. Leo o maila o whainga ruenga. Le au te talo. Ti a kono. Vaenga uma o le kalesia. Matou whanau. E te le turia se si fafu. O lou nau nau ta inga lea. Ia suia o matou olanga. Ia matou ofu le ofu fau. Ia ke riso Yesu. Whaman mole le tua. Whaman wia ia ilato. Anga le lei ia ilato. Te talo le tua. I lau wha unga mana le anganga pa ia. I lunga o lato. Wha to ifo le anganga pa ia o lunga ia lato. Le wha unga. Ia ngausia ai amo le polonga. O ai sesi o lo tui luma I o lo polonga I le angasala. O lo polonga I sai tia ngā ruenga le li o le laulangi. Wha sa o loto Yesu. Wha sa o loto I lato. Talo le tua. A iei foi sisi o tu I o lo iei se mai. O lo iei se afaina. In the name of Jesus. I declare you are a healer.
I decree you are our Savior, our Lord. You redeem us, cleanse us, and sanctify us in the name of Jesus. Sanctify your church. Glorify. Ia vi ia oe, ia sanga vi ia oe. Sisi I only Maya te oe. Matolanga ya joy. Ya faya se amatanga fou yo matolanga. Amata tu le so. Se yo ina eto ya fio ma ya batula we kalesia. Bato telemba faya se mea. Ai mato te faya me uma. Ile fatasi ma yo keriso Yesu. Faftaita ma. O mato tu mal mato fatu tua o lo soifua oe pe o la wafionga e te tau ile watu ya te oe ona ia ile fatu tua ile a o lo soifua oe le tua o le tangata watu ya te oe ia matua sa ili oe ia mato matua sa ili oe le tua awa e te tauia mai leo sa ili atu ma le loto atoa. Diligently seek you, you reward us. Whaman mole le tua, ta mama tutua me tina ma tutua. Whaman wia ia elato. Eo o tu pulanga uma, se o pi, se o la titi I nei maftanga. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Ona matu chalo. Famanuia ya leuli maeloi. Fa pele no fo yalo. Tai ole kalesia. Matu chalo. Ia tu maule fa unga ilungo le kalesia. Tu maule la toloto mau ya te oe. Hallelujah. And we thank you, Lord. Faftai se amatanga fo. Faftai se amatanga fo le faya. Ile nei ekalesia mawawona. Famanuia fo ia mati malana ekalesia le amata na masin fo. Famanuia yala. Ina ekalesia le tua. Ele ngata fo ilea. Ainga lotu umo le kalesia o inisi lo lotu mai la tau ni internet o la tau no TV te penga te failangi fa manuia yo la to ai ia ia la fa malolonga
Matutu fatasi masiti atu na le apostolo. Ya viliamu le tua. Fa mole le tua. Wa esila fia lo na loto. Mato fa longo foi ta yo le kalesia sai Samoa. Ile ta ele lo na loto. Fa feloa I me umana na yai nusila. Mato talo I Samoa, mato talo le tua. La mato ta apel le tayao. Sausawina mato ta vale lo toto Yesu. Mato toyo maina nei Sauniga le afiafi. Ia vi ia oe masanga vi ia oe. In the mighty name of Jesus. And everyone say, Amen. 1, 2, 3. God be the glory forever and ever. Amen. Amen. Ia le tua.